आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ चुरचांदपुर जिल्लादा रेबिस लाइना संदोरकपदगी हुइना चिकपगी थौदोकता मियोइ अहम लैखिद्रे राज्य असिदा नोमदा चंगद्रबा यादबा पोटलमसिंग पुबा मालगारीसिंग सेक्यूरिटी अकनबा चेक्सल थौरांगा लोइनाना लेपलेतना इम्फाल तमना चंगसिलकले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना पोर्तुगालदा लेबाक अदुगी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दी सुजागा उनदुना अवांग मथाकी मिफम पांगथोकदौरी अमसुंग नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लिसिंग अनि कुनमांगागी अहानबा एडिशनगी अनि सुबा फेज ngasiदगी न्यू दिल्लीदा हौरगने चुरचांदपुर जिल्लादा हुइना नाबा रेबिस लाइना संदोरकपदगी हुइना चिकपगी थौदोकता मियोइ अहम लैखिद्रे जिल्ला अदुदा हौजिक ओइरिबा फिबमगी मतंग पल्लदुना अखोइगी चुरचांदपुर पाउमी फ्रांसिस सोंगातेन हाई जिल्ला असिदा हुइसिंगदा नाबा रेबिस लाइना संदोरकपदगी हौजिक फावदा मियोइ अहम लैखिद्रे जिल्ला असिदा मखा ताना रेबिस लाइना संदोरकप थेंगनबा सरकारगी मरि लेनबा लोइसंगसिंग मपुंग ओइना वेटरनरी विभागकी माइकैदगी लौबा याबा चेक्सल थौरांगसिंग अमदी पाइखतपा याबा थबक थौरमसिंग पाइखतली विभाग असिना पाइखतलकपा थबक थौरमसिंगी खोंथांगी सरुक अमा ओइना वेटरनरी विभागकी कर्मचारी सिंगना जिला असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा चतुना युमदा लोइबा सासिंग मपुंगोइना हुइ सिंगदा रेबिस वैक्सीन कापथोकपगी थबक चथरी एकोइगी पाउमी फ्रांसिस सोंगातेन हाई चुरचांदपुर जिलादगी हुइगी लाइना रेबिस मफम खरदा फंगबदगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथुबना थबक लौखतले अदुगा युमयुमदा चटलगा एंटी रेबिस हिदाक कापसु वेटरनरी डिपार्टमेंट ना पांगथोए डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस यूनिट चुरचांदपुरना डायरेक्टर हेल्थ सर्विस द एंटी रेबिस वैक्सीन वायल चहुम इंदन तौखे जिला रेबिस थोलकपदगी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस चुरचांदपुर लागा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गा वेटरी डिपार्टमेंट गा हेल्थ डिपार्टमेंट मयामदा मिफम अमा फमी हौजिक चुरचांदपुर रेबिस लाइनादगी मियोइ अहम लैखिद्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गा लाइन डिपार्टमेंट ना लेप्टन थबक पाइखतपदगी अनोबा केस ngasi फावना फंखिदे आकाशवाणी इम्फाल गे पाउगिदमक चुरचांदपुरदगी फ्रांसिस सोंगाते अमरोमदा बिष्णुपुर जिलादसु जिला असिगा थंगनना लैरिबा चुरचांदपुर जिलादा रेबिस लाइना संदोरले हाइबा पाउ फंगबदगी जिला असिगी मफमसिंगदा लाइना असिदगी ngaktoknaba पाइखतपा याबा चेक्सल थौरांगसिंग पाइखतपा हौनरे अखोइगी बिष्णुपुर पाउमी आर के मणिपुर सनाना हाई जिला असिदा रेबिस लाइना संदोरले हाइबगी पाउ डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस की माइकैदगी पाउ फंगबदी लैत्रि अदुमैनमक जिला असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा मफम अदुगी क्लबसिंगी माइकैदगी रेबिस लाइना संदोरक्तनबा युमदा लोइबा सासिंग मपुंगोइना हुइसिंग युमदा फाजिंदुना थमनबा अमदी रेबिस वैक्सीन कापथोकपा यावना पाइखतपा याबा थबक थौरमसिंग पाइखतनबा पाउजेलसिंग संदोकली राज्य असिदा नोमदा चंगद्रबा यादबा पोटलमसिंग पुबा मालगारीसिंग सेक्यूरिटी अकनबा चेक्सल थौरांगा लोइनाना लेपलेतना इम्फाल तमना चंगसिलकली ngasichu CRPF की सनी 35 सुबा बटालियन ई कंपनी की कांगबु अमना ngak सेंदुना पुन्ना गारी 33 इम्फाल तमना चंगलखरे अखोइगी जिरिबाम पाउमी ngaथेन बिसोजित हाई माल पुबा गारीसिंग अदु ngasi ayu pung 3 minute 5 इम्फाल की दमक जिरिबाम थादोखिबनी जिरिबामदगी इम्फाल तमना सटकिबा माल पुबा गारीसिंग अदुदा टैंकर 94 अमसुंग अतै पोटलमसिंग पुबा गारी 13 यावरी ngasi asi malengi hakselgi numit ni numit asigi palan thorum malengi tongan tongan ba lebak sing yauna raija asida chu pangthokli thorum asi manipur da haksang phabagi horakpham asa leba tunglamchat amagi dama haiba wakhalonda raija gi haksel vibhag amasung national health mission manipur na punna chinduna imphal hotel pangthokna ba semsari कांगपोपी जिला की 0.L बोलजांग खुलगी मफमसिंगदा असम राइफल्स ना थी बहुबगी थबक चथबदा खुसु खुलाई क्या फागत ngamkhre हेडक्वार्टर IGR एस ना थादोरप चेरोल अमना हाई ngasi ayuk mafam aduda थी बहुबगी थबक चथबदा मैगजीन यावबा 5.56 mm इंसास राइफल अमा .22 की पिस्तौल अमा मैगजीन अनि बॉल एक्शन राइफल अमा शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल लॉन्चर अमा इम्प्रोवाइज मोटर अमा पुल मेकानिज्म राइफल मंगा अमसुंग मोटर बम तरा फागतपा ngamke अमरोमदा असम राइफल्स ना चुरचांदपुरगी हॉप हॉल डिफेंस एकाडमी का खुसमनदुना जिला असिदा लैबा रेबन कॉलेज दा भारत लानमी अमसुंग अग्निवीर स्कीम दा मतौ करन संगने हाइबगी मतंगदा मियामबु खंगनबगी थौरम अमा पांगथोखरे थौरम अदुदा डॉन बॉस्को कॉलेज अमसुंग रेबन कॉलेज की महिरोई चामकुन सरुक याकी अमरोमदा असम राइफल्स ना थौबाल जिला की क्लब सिंह चंद्रखोंगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग इमा कैटेलगी इमा सिंह यावना खुलगी लुचिंग बसिंगा पुन्ना राइजा सी तंगदु लेताना लेना वाफुंग क्या खनखरे
Sustainable Agriculture for Livelihood Development haiba hiramda nimit humni chupna chathagadaba workshop ngasidagi Imphal gi lamphel pata leiba NEIS Region Manipur Center gi ICR Research Center Loktak Farmers Hostel da ngasidagi hokre thoram madu ICR Research Center Complex for NEIS Region Manipur Center amasung kokomi farmers wing na sinduna pangtokhi bani thoram madu da kokomi farmers wing gi music saruk yaki Thawal Zilla gi Lilong Bidan Sabha Kendra gi manung chanba mafam singda thoaning da thodok sing thoktanaba District Magistrate A Subhasna Zilla asina konma mafam singda BNSS ki section chama humphomdoi gi subsection 1 gi makhada miyoi manga da gi hena punba masung asok apan thon bayaba khuchu khulai sing pubada athingba thamle Senapati dagi Paibung Road Pawgi Lambi Sembagi Paikaliba Tabak Thoram Sing Asi Mapam Adugi Sakwa Thorang Amasung Yang Yaipanaba Kalaga Raijapal Ajoy Kumar Balana Mieng Sangbinaba Khongdei Dumai Union Thadropa Cherol Amana Pung Jangchilakli Ukrul Jilla Adugi Village Authority Singna Jilla Asigi Tongan Ba Mapam Singda Maihau Langpok Yauna Lamai Sakpagi Thodok Sing Thoktanaba Akanba Chekil Thorang Sing Lokhatli Aikhoigi Ukrulgi Paumi Sorting Simaren Hai Matam Sangna Nong Tadaba Amadi Unawana Sing Kangba Matam Oibana Ukrul Jilla Asigi Manung Channa Leiba Khul Singgi Village Authority Singna Maihau Langpok Thoandanaba Amadi Masidagi Ngak Thoknaba Paujel Sing Miyamda Sandokli Amadi Ukrul Town da Ukrul Hunphun Village Authority na notice ama thoktana miyamna Maihau Langpok thokpa yaba polam sing section na thamnabasu khanganba leikre Med Department Hari Delhi amasung Gujarat ta yellow amasung red alert laukthokle Raijani asida sabgi sang hengalakudagi miyamna sexual thorang lokhatnaba khongthang asi lokhalakpani tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi ayu anganbada Portugal gi konung Lisbon da thungkre Rashtrapati nimit marini khongchata Portugal amasung Slovakia da satpani ahanba khongchata Portugal gi Rashtrapati Marcelo Rebelo de Sousa ga unaduna awangba thaki mifam pangthokani Pradhan Mantri Luis Montenegro amasung sangsad ki adaksha Jorge Pedro Aguirre Branco ga su unagani Rashtrapati na Portugal da leba Bharat macha singa su unarabi yai hairi Mahaki anisuba khongchata thasi mapalda Slovakia da chatkani mafam aduda mahakna Rashtrapati Peter Pellegrini ga unagani khongchat asi chahi 18 gi matungda Bharat ki Rashtrapati na Slovakia da chatpa ahanba khongchat oiri Naval Commanders Conference lising ani kun mangagi ahanba edition gi ani suba phase ngasidagi New Delhi da horagani namit marini supna chathagadaba conference asida Navy gi makok thongba commander singna operation amasung administrative issue sing yauna hiram kya da khanagani conference asigi ahanba phase gi Karnataka gi Karwar da hokiba thangja nimita pangthokhi Social Justice amasung Empowerment Mantaloi na sindana namit ini pangthokadaba Chintan Shibir lising ani kun manga ngasidagi Uttarakhand gi Dehradun da horagani conference asi Kendra gi Social Justice amasung Empowerment gi Mantri Dr. Birendra Kumar na sabhabati oigani Gृह मंत्री अमित शाह ना टेरोरिस्ट ना अवाब पीरिबा जम्मू लमदमदा अथुबा मतमदा तंगदुले ताबे फिबम पुरकलगने हाइना बीजेपी की एमएलए अमसुंग मकोक थोंबा दोल गी लुचिंगबसिंग थाजबा पीखरे Trikut Nagarda leba BJP headquarters da BJP gi MLA Kunipan ga Gृह मंत्री ga mipam pangthokre mipam maduda Kendra gi Mantri Dr. Geetchandra Singh su yauki Shri Sahana ngasi nungtil Jammu Raj Bhavan da JK Police ki leikidaba mathongna pharaba imung manungi miyosinga unagani Shri Sahana Katwa Jilla gi antarjati gi ngakhai paring da leiba outpost da chatkani Aroi bada maroi ba pau amo Geetchandra Jilla da rebis lena sandorakudagi huina chikpagi thodokta miyoi ohum leikidre raija sida nomada changdraba yadaba polam chungpuba malgari sing security akanba sexual thoranga loinana lepaletana Imphal tamna changsilakli Rashtrapati Draupadi Murmu na Portugal da lebak adugi Rashtrapati Marcelo Rebelo de Sousa ga unaduna awangba thaki mifam pangthokadauri amasung Naval Commanders Conference sing ani kun mangagi ahanba edition gi ani suba phase ngasidagi New Delhi da horagani pauloi jare